Like sebafethu asithinike ukulungisa ethola ngoba kushumaye ngeenkathi so ukulula inyawo ushike la ecampusini usibona ukuthi le test isiphathele ethola so yeah ayike yimi lona ke bafethu nani niyabona ke lana kushumaye vele bese ngisestudy ke kushumaye vele ngidathi ngoba popo la khona yabo before ngizoyobhala kushumaye yabo akutshela phone yakho ayi uhlula kuzozinandela phone yakho hayi u80 mana wafaka umalume wami wallpaper yakho ufake bani ne wallpaper yakho mara ngibuze okay mina ngifaka Uncle Wafuls why cause uyang inspire u content creator wenza music like independent so that's why when okay wafaka umalume wami futhi angazwa sandla nje yasandla lesi kodwa yena une point kule nto ayishoyo kodwa okay bafethu lana ke yimi lana bese ayimi lana lana ke vele bese sihamba ke vele kushumena niyabona ke vele sayidonsa hayi wole sasikepele siyaba fethu esakhe kumalume kodwa yabona mangikhuluma nje nale gama umalume nje manje ikhanda lami la stresseka nalo muntu bengithi ngizomletha lana man next week besiza la usengitshela ngomalume ke yena manje engani iyo vele indawo la nithandana khona vele nani hayi otherwise ke lana vele bese ngisesigela ke kushuma nje lana vele ngofuna vele indawo yokushutha kushuma hayi because there is a sport that side vele mangithi clubs na ngutata uhlela iwanda phela ngata ufika uhlala naye ngiyabona ngisalunga angava vele ngothatha izithombe kushumayelana vele bese nginibonisa vele kushuma indawo engithathela kuyithombe yabo anani vele nayibona ke ngithebele kushuma mangiqeda kuthatha vele izithombe ngadathi ngababona vele library abo before ngibona iphepha kushuma yabo yakhala ku phone yakhe hayibo inamba kamalume nje le mana ngiphendula kodwa futhi niyambona kumalume niyambona bafuthi malume we babe futhi babe kabantu hey wena ntombazana I think that's how we're going to end the vlog right now.